isang matandre ati, matandre din na kala. Kami matuto mapakaro. Wah, wala mabalanca ko pa sa bilawa. Wah, malibali lopo, wadi mo tama ko karanjeng aga siya alam picang. Tau borok. Iya. Wah, latu ni ko bola na. Gora ni tu ko riolona din na. Aleka bangko na yung malopo loka para kay balik ko man yung bali lopo. Batuan na chelek ko bali bola. Itay. Bali lopo wali Aro? Sisan na ganda tu je bali bola. Matandre ati ni. Maja ati ni. Mapadi ati ni. Masere ati ni. Matade ati. Nalamanang pagka to bali bola iro bali bola masiri atiwe tisa ketandra na bu to masiri atiwe iyo bali bola ko mapandre manu ko ka manu na bali bola na mace mandre ko mapandre manu na tandatu manu na tau syok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa balaga rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini pada angkaki hadir pakai guna itu bumak japata Rio na fungala ta'ala yakatai angkaki pada ruasiwi ilalana masjid peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sabaraki ibu pakna sabak dendre patuta tudang Iyaro asak barakat tak iye wanewe insyaallah de napasiasiai pungala ta'ala de to tudak bawang meringkalinga napake pelangang pungala ta'ala hadirin sidang jamaah. Paemang nabita napodangi sahabatna benenge mesu ko pole ribolamu mulau tuda-tuda meringkalinga rampe-rampena ayatna pungala ta'ala nrange pemang rampe-rampena suruh matapakna pungala ta'ala si jami bawa tudang masaro lebih nareko pegoki sampaja sunnah seratu rakanna. Jadi ibu dan bapak niga na tahu pura pegok sampaja sunnah seratu rakanna. Jadi itu alat birenna nareko si pulu-pulu ki si ruak-ruasi ki rilalanna si di onrong bansana na iyewe onronge. Betapa pengorbanan kita hadirin sidang jamaah. Mega tahu malalam mi pole ribolana. Tiga ni mamotoroe, tiga ni mangotoy hadir sajamaah. Iaroto mangotoy mamotoroe accanena banna otona accanena banna motorona. Napakya palangamana pungala ta'ala
nasabak magay makasingin ya na melo lao mamaulo. Emang idit to malalengeng hadirin sidang jamaah, betapa juga korbannya, pengorbanan kita hadirin sidang jamaah. Tapi komelo ibandingkan pengorbanan tak depa baja mak dapi aku si dewe makunrai tomal lebinengang naruntu inabitta naita inabitta melok lokka mamusu matinro lakaina na tadui aga na podangi lakaina bapak na karena bitta melok lokka mamusu acui ko mamusu laba ilakena na tadu si anakna ya roma cuewe otoko karo bapakmu si bawa na bitta lokka mamusu acui ko natadu si anak nairo nomor 2 enak otoko engkaro bapakmu si bawa nabi tak si bawa daita elolo kama musuh acuy ko macuy latuku musuh hadirin sidang jamaah mate manangi anak na iya rodwewe pemeng laken na mate angkani alena matengah-tengah igorai wikutawe aga ipodangi ibu aga naseng talakutu aga nasa talakutu manang ka kaki kutu darah tu talla naseng darah talla na pura ni mamusu tawe iga musapa kolakay mo musapa angkaro titi na kanna pilurwe anakmu musapa angkaro lengan-lengan na kanna pilurwe yaro se dewe anakmu karo mopang na kanna pilurwe lotoko mate muangka kutu maluta-luta ikutu aga na po yaro makunraye makade namu iya relatoka mate yang penting deto namate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin sidang jamaah. Taro ni mate laki kunaseng, taro ni mate anakku dua. Namu iya relatoka mate nareko deto namate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batina mapuji ku Nabi hadirin sidang jamaah seorang wanita itu. Ibu dan bapak nasabak malala ni wanewe si tengana na asera liwa oh ya jam kuloni tate asera iya insyaallah bu deto na meta ko na velo pong Allah taala tate 10 2 masih lelak dek mana aja aku menonton ide na kedo poncin na dan ibu dan bapak ya tamewi cede risesena peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Ia romari sengenge ibu dan bapak Nabi ta suku ampena nasabak magai angkatu Nabi 25 Nabi dan Rasul aku ilalanna aku range makadai pungala ta'ala Muhammad wabihudahu muhtadi Muhammad ite manang sipak madecenna sipak makanjakna ampe madecenna ampe makanjakna iaro 25 nabi dan rasul jadi nalamanang ampe madecenna iaro bupak nabi tak jadi suku memang nabi tak aku bahasa Indonesia makadaki laki-laki paripurna iya paripurna ya aku bicara hogi nama kadaki burane liburan burane suku dega agak kekurangan na iya na tu nak kada pung Allah Ta'ala kekurangan lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah angka tu nabi upaturunga ko upakangkanga ko akaceri itu na sabak magai uswatun hasanah akaceri madece makanja jadi nigi makaceri nabita ampe kedona nabita sipak makanja na nabita insyaallah lino letu akhira salama ki hadirin sidang jamaah. Bapak dan Ibu mari kita masuk sedikit ya romelo bicara bu pak 5 bawang ya, nasalah saya nero 5 pape soto ni
Ya, 5 bawang. Aga iro parelonna nabitta kupungala ta'ala. Iro nello nabitta kupungala ta'ala iye limewi. Idi ibu dan bapak wadi mato telori pungala ta'ala supaya nariki pungala ta'ala. Ya tu nariki pungala ta'ala insyaallah makanja atau tunggal linota. Ya nah. Nomor sedi bupa nello nabitta kupungala ta'ala maka de puang tapabelaika pole ribali bola iya de usi cocok bu si cocok moki bali bola tak tengah muah angka gak kode nasi cocok bali bola na temon roh ode kagak berarti makan jak mana tutup belawak iya sesa iya nello nabitta magi bu nello ladde inabitta kupungala ta'ala nasaba naloreng inabitta ya ceri ampe kedona mak bali bolai arak kurese etania saleng magi nabitta dek gaga na pasilengang dek gaga na pasilengang iya naro tu biasa yang kalinga maka dewe iro nabitta ijambangi at denenna telusubu ni ijambangi degaga na papau nabi say bawang aja na si bawa iro at denenna na law masiji ganna ipatampan ni patasubu de ni gaga maka de nabi ta magi de gaga langganakku lesu nabi ta pole masam paja subuh napodangi pangulut halija angka gatu wedding ibeppa beppa maka de pangulut halija mana patta makutana beppa surona pula taala maka de te buraka beppa loka siarewi langganaku apa deni tak gagah iya pas itiwirang ibeppa ku nabita tama nabita hadiri sidang jamaah aku bolana taseleng agan apa tadampeng ka surna pula taala iya tutuli joka jambangi adeneta aku subuh maka nabita iya to naro utiwireki bepa maka kak magi de gagal langgan aku nah itu hadis saja magi de ni gagal langgan aku jadi maka kuange utiwireki bepa andre iya bepewe wedding amani pura andre nama galaki wediki papada biasa ewe beraktivitas ajap paki na agaro iya na farallu ipalemba bu pa sipa malabina nabita sipa makanja na nabita magai de pokoknya maja ampe na bali bolana tanya seleng magi nabita juga siarewi juga siarewi waktu na nasirai tinai lodoangan nabita iya lodoangan ko nabita ajap paki na ajap paki oding amani magala papada bes sisan na melo ilesu nabita hadirin sidang jamaah ya katani liman na nabita napa napau makara esur no pola taala tak dampeng ka aja sana jo talesu tapa guru ka melo ka tama saleng agar akasingna ampena nabita ijambangi adenena degaga na papau bahkan natiram mi beppa tapi lo ilesu nabita magina tapa terkatu hatinya di sajama mau masuk Islam nabenengi do nai pakoro adeneta pokokna makade utaja besi bolo bale bolo koh katu besi bale bolo mapaka mapakwe apa ko cakon andre utak tu tono itu hadis saja tapi de nabi tadi nah justru ina rubupa nalorengi ipalemba nabi tero agana abbali bola ngenna nasaba memang nabi ta deje gaga si pak majana nabi tadi gaga makan jak mana ya tona tu akong kasih jisalat tak malasa makanya nabi tak tiwirengi bepa iya wat dingin andre silalona bansana agar cengami bami tafalponge labet nih iya apa malasa memen nih bali bolana na banci cedek memen nih ni tani denule mandre dua bepa na tiwirengi aga sanggara pepe na putu pasek iya ro na tiwirengi
Purana nama hadiri sidang jamaah aku mani basinna ranjana rumah sakit maka tani napa nama iro foto fase ya sama gati nama gati pimelona wei na parole magati nagappa magati wei purana nama gili ni mite rototi wirengeng ina sahe loko gompuno ka loko patuoka itu hadiri sidang jamaah. Jadi tapi Nabi tadi natiwira be pabang pakoro agaro. Yang kedua Nabi tak lo ilesu najapi-japi wis. Ya najapi-japi. Jaro idi ko tojo kami tato malasa ijapi-japi toi. Na sabab magai namo ko de gagatisan namo suratul Fatihah mi. Na sabab makade guru tak Haji Yusuf almarhum yaitu Al-Fatihah indok na korange benenge papada kaluku santan na kaluku wewe ako ipecai iperai yaitu Al-Fatihah dia mampu membasahi seluruh Al-Quran 30 juz karena anuna itu Al-Fatihah. Justru Ummul Quran adalah indokna akorang yaitu suratul Fatihah. Jadi kutojo kami tata malasa namu yang itu tak baca-baca ngangi. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu Panang ya kotojo kami tata malasa fakarioriwi aja tapaka tahu-tahu apa engkau matu ya sebal patuo aga ya sebal patuo mak baleki loki patuo wio na iya to malasa hewe iya wakato to kami tata malasa kumakadani to malasa hewe maga ka tita makade ade din magaga maga faroyano kami rohe iya biasa ya royano matadelat buana lala macal pokona lala ni macalla mapakui ya kui tandra maku de gaga cede mafeca ya apu idi kui tandra ikamwa nasama gani pale ya rom kami rono mak galunge kami mak dareh kami rono taperenge agama ge tapa mate tu to malah sagare makar na podo itu acueri itu dia saja angkat to mita to malasa jo kami to malasa nita ni lala buana matadda ya ko makare to malasa maga ka tita nas ai cabok ka je cabok kak iya kula saban sana ya tuai deka malampe iya nah kodan nih amoreku persis latsata si balasana dia malada amoreku malada ki idi iya amoreku dia malada moki tiro na palulesu amoreku dia malada iya malada moki idi mate to malasen magani pale amoretan sanda pura ni lemak iya nih lo metompu no tahu makadana pura ni lemak makita liase irto malase labo toni dega lo metompu no tahu nama kare nabi tak desa nama rigaga mak balle patu asan loki patu agar nabi tak nisang makada lo yuno yeta we aga na wana bita fa itanai makada dega mita yano na ko lo kampuno tapalete bawa cede na bita na saleon rona makada sibungan ko kang tato ko de na ka witai sibungan na ka tato na bita ko ron kami itu ada kami mata ya sebelle patu balik de sama diga yang penting loki patui se de tau fa lo ni yuno lo ni mate tapi alena lo metompuno na sabab magai itu hadis saja mah aku ni monroy napa guru Allah nabita napa tu patukan bali bola ngangi hadirin sidang jamaah na sabab ia tu bali bola we bu pak pada lo na sila surengeng iya pada lo na sila surengeng iya degaga namongka sila surata aku ko anak banua monro nanakan ni muntabir akwewi lagalero he loki ilaria joko rumah sakit na italawongi napi manguju mate ki napa narate ki iya sila surata tapi de meto kaga coi bali bolewe mana tuluka mana engkagawat di palario tota lo bapak na kasi ilaria joka rumah sakit ano tajan ni mana tajan aro ini hadis saja yana tu nangka elon na bali bolai we makanja aga elon na bali bolai
bali bola macawe wadai sila surenge sitiro andri decenge ta sitiro andri jae aro bali bola macawe pada sila surenge na caw sila surenge tapa igore bawa mana tuluka tapang kani kasi laban ni angka sila surata kumani rumah sakit napa narate agar itu saja ko sila surata asa na bali bola tu napa tu patukan na bita kamu apa tu sambungan nero ribancin na bali bola sire ati temak guna mu ponco kengi lolangemu mu kurang dalemu aro ya kumu banci bali bolamu ma ponco lolangemu makura dalemu magai kong kata ma penre toja kutwe bali bolata inti tu jolo bali bolana pak na sewa ada tisan na labo ni nasa ay labo nimbo aja ni ya uyoka nasa bak magai ako letu ni corona napa iya tina tajeng ka iya wenre bola nasa iya tu tak tulinita nasa tulina tanga napa tina bici ka maka deh aro benene ya anu maulu tondriolo tawe napa maka kue ya matorwa junnar si bawa bawona aro aja na ujoka nasa aro na poncoki lo langan na dena na lo joka asalanita ni bali bolana na bancewe dena na joka apa magai mapakur radio saja ma yang kedua aku tak banci bali bolata aku magere bembe patu nisi na bawa timau dena na reko jukuna dena musita juku itu hadirin sidang jemaah. Jadi ini bapak dan ibu aja lalo tabanci bali bolata nasaba mapak itu hadirin sidang jemaah. Wah angka mana biasa koro boleh ka macara mauli angka makundre sandre akoro tianna alirin nama siji hujallo maniha maka deka ibu si omoki ada bali bolata nasa de kadaka magai nasa majampe na maka deka atikulaleng nulle tu iko mi majampe mu tawelo mu anu pak kami matoto to mapakoro alena majana patawi naseng tapi degaga kue degaga kumi wajo itu hadir sejama tu nasa tawe maja ibu agar naso nak pak desa maka dia ajak kamana gara-gara pemilihan narapi maka kue de pata sewa ada la ilaha illallah agar bu jabu di sewa ki ada bali bolata aja nanti pendre tade atita ajak kamana maka daki aga toko iko atami ambok muriolo iko aku ambokku ajak tipake ya tu degaga itu kuku buru degaga kira-kira loki patat itu anu tatu tade atita maka aja na iya to pagapura mu banci iya to pagapura mu kada-kada napi alo melo dampe pura dewa dampe ngeko aku bisa rimondin hola taala apa silolongan iya mau mapadilat deka iya apa benengen asa ka di sengak kui jallo mitena mate lo kaje jallo onro dina ya agar kak tegi monro bapat dina sakitnya tuh di sini itu hadirin sidang jamaah iya mapadila de gere jalan lo pa makare magi kita gere ampe na nabita ta balembah ajak ka mama pula tahun ni dita sewa ada bali bolata tapi ang kame maje tu bupa magai gara-gara manu miaga gara-gara manu kasi nadena sewa ada iya gara-gara bunga-bunga na manu iya ya ro manu na bali bola pak kami matotu je bali bola matandriati nih majaati nih mapadiati nih masereati nih matadaati nalamaneng pagka tu bali bola iro bali bola masereati we tisa ketandra na bu to masereati iya bali bola ko mapandre manu kok ka manu na bali bola na mace mandre ko mapandre manu na tandatu manu na tau syok ngoti tapi ko iya de usalangi 100% ero tandangengi manu na tawe de 50% iya magai ang kami to bali bola mapiara manu ma balu manu ma bija manu na tapi de nang kana liawang
Idi meto miti pandre ngangi manu na kato ngato tu bali bola ako nita ni mapandre manu puah na persato ni tu manu na timpa ni rebana lari mana manu na loka ko manu tamandre wah kasih pa bali bola ye ma balu manu itu hadiri sidang jama napa iro manu na tijo ka kai bunga-bunga na tahu bunga-bunga ka na kai janda bolong. La ilaha illallah ya kui runtu manu nama apa koro aga nabo aku meruntu manu kutina kai bumbung an unu bani rene bani anu bani aro si minggu lo nama lepe tawe nakai ibu ngebunga nate irempe nakana mate tongeng majalo mui maga ni kumapa koro munu manuku dena kai andre malepe iku hatu iku suruh ini hadirin sidang jamaah biasa memang mapa koro kata tu bali bola majaati ako masaringi nasarimana ropona loka ko pasirita tanya na urusaku kanikuro aro majaati itu yang ketiga matandreati ayo sang matandreati matandre dena loikala kami matoto apa karo wah boleh mak balanca ko pasat belawa wah mali bale lopo wadi mota mako karanjeng aga sialam picang tau borok iya wah latun ni ko bolana goran itu ko riolona denena aleka bangkuna ya malopo loka perkai bale ko bale lopo li betuana celek ko bali bola itai bale lopo wali aro si sanna ganna ni si tangga ulang dena tanggal atua ni dena na tanya na bale lopo na kanna duina bale becu mani tega ni mani mondro na parakai aku mani lalana rabana tau borok ilaha illallah katong ato tu apa matandrea tidak agak dena likala apalagi ko masereati ni romatu cek na bolewe pak manu ni balik ni malisiki pacek na pa ice wah de toli kere-kere majek na toli cek isele manero pacek na boleh na makasine na anu man majek na iko na tanya ti ko mali pacek iya mato katong ato tu tong apa kor tapi ko belawa de gaga iya makasimana tawe ko belawa sesa pak si bunga ku ka kue tatong ede na ko runtuk pada metode ku sapa ini hadir saja mah iana na patu-patukan nabita risisina bali bolange iana sipana nabita paralui falemba bupa ritujunna bali bolange sipa makanja na nabita pakasingi asyama amakata hablum minallah wa hablum minan nas pakasingi hubungan Allah taala si bawah bali bolange tak pada terupatau nasaba magai ia mitu bawa yonra lino hadirin sidang jamaah aja tulipendre tade atita tandre atita ja atita aga magai si ama ki mak bali bola nasaba ia na tu makan jalat de nasa nabita aku si ama ki bali bola ta inilah yang pertama diminta Rasulullah kepada Allah yang kedua nelo nabita aku bunga Allah taala maka dia puang tapabelai ka pole ri anana madora kewe ri kedua itu pajajian nelo to nabita ye nasaba magai hadir saja mak ita karena anak maka kuang egana nana madoraka ku kadue to pajajian katu biasa tengkalinga ku bone terjadi to aro naunu indokna naunu pernah juga saya membaca surat kabar di Kementerian Agama hadir sajamaah engka anak burane ku palopo iya rometani ro surat kabar ubacero angka anak koro hadir sajamaah umur 23 tahun aga baja mana tulimenu bawang digaga pendidikan agamana aku lesu ni gare naseng indok na pole menung na mala ni bana Hong Kong nasioi ajena indok na wali-wali aku ranjange liman na wali-wali napa na patadangi alon na indok na bangku lampe napa na hodang indok na ako ciako layani ka upasarangi ulum musibawa watakalemu jaji ekapa nagau salai indok rijajian na hadirin sidang jama la haula wala quwata illa billah aga na kumapakoi adorakang aga na bansa na hadirin sidang jama yewe iya riolo kumapakoi na ipalumpangi tanah ipali
Iya, itiwi kuratui mabela hadis saja mak. Tapi maka kau coba lihat sekarang hadisnya. Magi aku ranganna pendidikan agama risesena. Tapi insyaallah ini ku belawa megalade asadia tapata malalo anak tak ku asadia nasabak magai. Itulah hadirin sidang jamaah cahayana idi kampota kongka sekolah agama nasa guru tak. Itu adalah obor itu hadirin saja mak. Inilah. Jadi bahkan hadirin sidang jamaah angkat tu tahu natuturi indokna. Magai tama rumah sakit indokna napa narapi ni waktu na masu indokna yaleni kotansi aga na fodangi indokna indok angke kotansi itai egana waja gara-gara iko patangga soko patampani mondor rumah sakit aro egana waja gara-gara iko itaro nasa aja mutul tamar rumah sakit aja mutul malasa la haula wala quwwata napa aku indokna makarindo nah enak mapamulo ko utampu dena kawandrewi anuat dinge solangi ko kuilan na babuako dena kawandre narapi ko jaji upasusu ko kurang lebih 2 tahun etana walinga ko aga mondre walinga ko pakiang walinga ko aga pokona mapamula ujajia ko arega mapamula utampu ko wajamana ka letu maka kwang wajamana ka dena te masa nulen paje ipa susu ni bawang kurang lebih 2 tahun hadir saja mah alina susu maka kuange coba gare miteng tasido siaga iku susu nana ya mau patu pada rekewi tomatuan nana susu na tu ada maka rindo na mapamula ko becu susu narapi ko maka ko lopo-lopo ki fasikola ko wajamana ka iro toliya almu tuturi mapako to na cica napa ka cica tamar rumah sakit maka dano itai egano waja aja mutuli tamar rumah sakit iya ganaseng eloku ga elono pola tal hadir saja mah angka taurun to kuju panda mondro anakna angka anak-anak kasih korome mana ni kuju panda tapi yarona indo nasi bawa ambo na apa pertama je mudani wi kasih mudani wi anuna mudani wi ambo nasi ba indo na jajuri indo nasi ba ambo na pendre ini kaluku apa pendre toni batas peotim napa mendre la tujuh pandang dena rupa madeceng indo na maka alhamdulillah indo joka kimai anu ki indo aga bana podang aga si mualam mendre main pendre no kaluko pa oti batas sapeng ya kuloko le sunaseng megamui alenge ko tampa oto nalin ya tu megami balu ko menyaja no mutili mendre main la haula wala quwwata illa billah. Ini hadiri sejamaah insyaallah aku pura tafakkur tomatata angkatoto anak tamatu paku kitu nawala ke pula taala hadisnya jadi pasti kata ini durhaka kepada kedua orang tua. Ia natuna karena nabi ta'al jannatu tahta akadami ummahati. Nah iya surga aku yawana pala pakajena indo emon. Surga apa di situ bukan surga apa. Artinya itu di bawah asuhan wanita. Fatung katungkana indo ta aku manang itu hadirin sidang jama. Batina indo ta hadisnya. Ita ni bupada ridha Allah fi ridha walidain sutullah wa sutil walidain riono pola taala tak gotung elor rirona indokmu ku gallinno pola taala tak gatung elor gallinna indok ya ku mo galliwi indokmu na galli toko pola taala pokoknya itu saja hadir saja mak ya ku mo banci indokmu banci toko pola taala demo lamita parempaja katu biasa yang kalingku kato bana la perenge na iya to madorakai ku kadua to bajajana maka tening ina marutung ba maka tening menarundung maka leca ina marutung mapoka vinca putai marapai talo mapolosangi ita coko ta coli tamita parumpaja ridua banua lino nania akhirat demo lain nulle sogi si kota videsi mu bahagia lakemu iya desu mu bahagia lak sogi si kota pibacipi papenadim demo leh nasabak magai madoraka ku kadue to pajajamu jadi ko mate to matata elo doangan ni bawang hadirin sidang jama mega mopa adorakan leng hadis jama tapi tate asirani itu hadis jama jadi ibu dan bapak nah ieu naronelo nabi ta uang tapabelaika pole ri anana madorakewe ri kadue to pajajang nah itu yang ketiga hadis jamaah nelo nabi ta ko taala puang tapi belaika pole rimakunrai madorakewe rilakaina maga maga nih
Angka ka makundre madoraka ko laki na ko. Kato? Deo matapa. Pastin ka aja na hadis saja mah. Mega tu makundre makakwange akong ka zaman na lena palakena de gaga na jalo lakena iko babana aga je iko aga je muapu makakwange iya ka jamaku ya meto miti pandre ko tanyi ko pandre ka la haula wala quwwata illa billah aja lalu bu tafakur bapak nana aja iya madoraka gitu. Agabi yang kedua mega madoraka ko lakena mapandre chokiwi. Ya kona pandre lakena na palena ka bawa na panasalay. Pandre choki. Iya. Kabiasa makundre podaka ya makade ustaz eta ako nambo ya mapandre choki. Betuan na magay na palena ka balakena na panasalay. Koloki malas sifat na nabi tabu pa si Bang Luta Halijah. Masya Allah. Bang Luta Halijah janda kedua. Detofa na cantik. Macua tofa Bang Luta Halijah na nabita magi nabita na singalada Bang Luta Halijah. Bayangkan nih, pertama na singa ka nabita Bang Luta Halijah naturungi wahyu nabita ko guahira lesu nabita neng kalinga bawa sapa sandala na tapat to kolenga Bang Luta Halijah mataru timpakang pintu makanya nabi tak dakhilini kalimuri ka macekek ka jadi iambing amit tama aku Bang Luta Halijah napa ipalewu iparapa ulunna ku Bang Luta Halijah ku angkalungange ya nabi tarapa ulunna ku angkalungange napi 20 menit rapona aku angkalungange ulunna manyaman na sading lo itokong caritangi Bang Luta Halijah apa tadi yang terjadi di sana itandrai ulunna ku Bang Luta Halijah hendi ya kedendi nabita ya kedendi ku Bang Luta Halijah magai macam itu Bang Luta Halijah ibu aku macuaki na laketa wadi matota dobolo akadaki hendi deng itu aro agar ifodangi ku Bang Luta Halijah surona pung Allah Ta'ala baja pi makan japi papena dita napa kita ceritaka aja sana tatoko jolo baja pi makan japi agar bu maku matoroidi wah kakasih lakena boleh yaro lakena bapak na kasih tijo kama do mekuen nih ya to miro nala cule-cule miro permenang iya betuan na apa aku sojo kama to galunge kes la ilaha illallah na talawong ni lakena aga mana je mu pegok kutu aga kade mak dome ki jolo je aga mana mu andre kutu anu abani sisan kutu angop me gatona poda lakena kes sisan na manaha talung ngaso kasi purana na poda mapakur lakena masam mani lakena kade makna pase ka makna ipasepat na pasepat ni lakena makadame maki ajan mutilim masuku wani wi ka taro ni je na pase baca de to ni si tatu isina iya tu makundre ku mace itu si tatu tu isina makadame makka padahal de na kana kada makadame maki ajan mutilim masuku wani magano mucidak mudupai anu naman la ilaha illallah bo aja tawakur bapak nana aja maka de mage iya tu buranewe kucau ikasi toli inanak mapakuro made na ya tona ko made buraneta na de na lesu mancaji jamu ni aja na aya sejamu janda muda ya ko matuani napa mapaku kiro na de laketa mancaji jatu ki janda tua itu hadir saja mah jadi jalalo bu pana bu jalalo tafakuroh tita gare bapak nana tewa gare majama jolo tewa majama maga tarasakan limanna mapasufasu tu iya papa ada temu cupangi kuro limanna kasi iya agaro niga nasabari idi nasabari yang kedua de pagaga uruntu kusengka burane ang kadwina alena jolo melo menre Mekah de pana ko uruntu tolilak benena jolo tinasura mana engkana tu di loni mastor odi amaki silau benene anu odi mamaki pada benene anu aro batina kasih itu iya napa bo
Nomor sedi dingi mendre Mekah burane jolo. Nomor 2 api makun reye. Aja nah. Pak, kamana kadita jo kani mastor baja. Iya. Agaro sisanna lakena purane kalinga macaramata ye mapakwe. Baja makasih came-camena na palo mendre mastor ko sengkang. Tegalo joko ku BRI, loko bange. Wah, iri tamani ku benena. Bapak nah, 3 kilo lo nasang loka jo ka mastor mak na pak na makadai ustase nomor sedi burane mendre Mekah. Tapa mulo ko beta ka mendre Mekah. Iya apa jolo mendre Mekah? Gaji. Alamai itu dia. Iya apa jolo mendre Mekah? Iko de temu tuli joka botinge. Aga. Subhanallah. Ya mina lo mendre lada magati lo mi joka botinge. Agar ini hadir saja mah. Subhanallah. Sisanna pole ni Mekah. Desaga mataruni ko rottu dayolo pak foto fanno foto buronco ye. Iya ya ko nonno 5 wajunna na pendre sinapati mapapi lo mapita foto buronconna. Gora mani punna go Ibu dan bapak ni kalau lo kamangantara karo to saliwange. Koso de kuega dega gacoyolo lari masu na panakataning oto inopai. Angkai oto inopai aja lalo na kamendre ko kutanya haji. Wah, de pana boleh makasaf jiri ya rasa biri lesotu da kwa denenge panno ni oto tigora ni pasopir lono mai labo mana ni tawalari ni bu tanya ka haji ya maga lomopo baja cedek dia joka mengantar aboting. Subhanallah. Agar iya sisanna boleh joka si mengantara loro dan ifegau asara maghribi isa makadai anunna sapi sana apa boting sapi san loto kaje mapitaki aji baruta nasa tanano sapi san la ilah masih tabeseng dena sampajang isa lesui najama PR na si balakena ele na papasading 5 sampaja degagi fegau na sila lota boleh Mekah aji aga bu ya aji aga sana aji boting agar la ilaha illallah sila lo boleh makan ada kan fego ini ibu dan bapak jajalalo tafaku bapak nah fakato tu megalada to madoraka kulakena ibu pak yang kedua angkato tu to madoraka kulakena pole botinge tau pole botinge silongi balibolana yero balibolana pole ni Mekah alena depa bapak nah aro lakene anu ipanya menyama benena maka magai makna nasa boleh ni vendre Mekah nyaman aja ko boleh ki Mekah bapak na napaki itiro ako baru gawe yoli ni tama po ngaje ko ki menyalaba idi iya kasi nasa de boleh Mekah maka ka ya kuna iya maka de punago iya kunitu idi dega pade na van rasa ni lakena wana apalo ko agro pada mo ko burane pada mo ko magalu pada mo ko makareso pada mo iko si mungata sa disiala dek munanang kamu fanya menyama kak bapak na makare lakena mana kade ku fanya menyama ko na petu ni tanakmu ila subhanallah dena kana menyama kare dini kay fanya menyama ko lakena katong ato tu makun re apa koroja lo bu makun re bangsa na ye makun re madoraka madoraka kulaken na apa kue iya dek munaga kana tiwi-tiwi rangi de cenna lakena masyaallah subhanallah ya galungan ni ya darekan ni mag degaga terutama itu bu pak madoraka kulakena iya nahi bu pai katu biasa yang kalinga to maka daniga ya ro agaro iya ne pangluta Jibril hadir sa jamaah maka to bay na pamakami nga nabita aga na po puang ajalalo tatarimay sampajanna sininna ibadana pareloduanna tau madorakewe ri kedua to pajajanna itu yang pertama maka si puang ajak lalu tatarima pareloduanna sininna pakasianna sampajanna tau madorakewe kulakenna itu yang ketiga puang aja lalu tatarimai sampajanna nania sinna ibadana taudeena melo madampengi padana rupa tau kani balibolana lo melo dampen na cama dampengi aja na ya tau pagang purung padi aku bisa rumondi mengatalo ma bicara tau ngakit
aja lalu bu, aja lalu. Kuading saya ada pengemim ni, napa maksan. Basana lah kita, iya makun relise suruh gawe, de pajana tu limelo adam pakulaken na sewani, namulaken na salah. Bapak na tak dampeng, kak di tak dampeng, kak dosa. Insya Allah lisa suruh gawe itu bu pak. Iya, kami tu je tu makun dan namu je lo nama majama laken na detok. Kamana masih lo siap macam mega to ngato tu makun re ye mata de atina subhanallah ini hadiri sidang jamaah na parento cuki je lakena pokokna bapak na loka kok de gaga ku ya wana mon rofa jalona lakena apa itu makun re bu pajana de na melo malas saleh de na melo malas saleh pokokna aja iko meto salah bapak na anu metok pokokna ya meto cocok aro ti temapakut napa itu makun re engke si pak matongen na cocok itu bagai remiteng makun reye puro yang kali bicara guru tato bangsane itu sekolah engka sekolah na bapak na loi lele sekolah aro engka na loi lele sekolah iya aro na kayaknya milik kita berdua to loi lele sekolah puri lele bapak na loi lepas sekolah bapak na loi yeso sekolah bapak na loi garu sekolah si sana loi pulu sekolah kemana na si sana marako sekolah na waktu fasa ni bapak na pasuran na sekolahku lo na jo kebalu la ilaha illallah dega na karakarawa lena tap pemakaran ni sekolahku pasuran na sekolahku lo na balu hama na laki na si panrasa garu make makun re bansana ye makun re PBL asana ayah se PBL Pak Buno Lakai Kato-ngato tu makun re apa hadis saja mah. Inilah Bapak dan Ibu risesena ini teman lebih nenge makare itaro nabita aku loki maga sana bupa batina nabita singa pangulut tahalija magai ampe na sifat madicen na pangulut tahalija na isinga lada makare nabita aku dina masinga halija de nagaga makundre masinga kulebo na lino batina nabita singa pangulut tahalija na koritai de to pana canti janda ekado tofi macho tofi pangulut tahalija na nabita batina nabita singa hadis saja aganda na singa lada sifat madicen na aku newa ada nabita ide anuta surona pun ta'ala aro pitangi bu anata bapak na idi anuta bapak na maka sikap aku jokani di nasaba manu nitu bapak na mawattu nitu bapak na laba ni bapak na jokani bapak na aro kasina ko makun re anu meto bapak na magi je de pamu joka maga laba mana tawe jokano iko numu hama fetu ni apona na de pana kana pakala bilaken iko anumu jokano karo anakmu padahal anak nama to itu hadir saja mah inilah Bapak dan Ibu nasabah liwani tate seralo ni tengah 10 apalagi hadir saja mah parelon na nabi tarifung latala yang keempat puang tapi belaika pole riwaramparang ia wadinge pertama ka ranaka nelo nabita waramparang ia wadinge pertama ka ranaka maka dari puang tapabelaika polero tega bansana bupa namo mega waramparata aku degaga tafatama ko masiji ta sumbang ko masiji ko anak hapise degaga tapune sore mondina pola taala moma polo heto galuta moma da 7 juta duita aku agasana aku bange ya ala ni jolona itu iya ko bore asuni iya ini ibu dan bapak magi na atas sautin na jadi ibu cedi to mani ino na ito makanya mula anabita puan tawe beleka pole ri waramparang iya wadingi pertama karanaka mumaga sugi na si ditau na rekode na sampajang mumaga egana waramparang na tawe na rekode na sampajang hadiri sidang jamaah itulah ibu macilaka tu tawe ko din asam pajang loki kami seng acila kangen na ko din asam pajang aku keluarga engka keluarga ta pole makana bagi sujadang de nagatawata aga na po aja na maling aga tol nagaw kang tadi asam pajang aro itulah hadisnya ya ko din asam pajang tawe jadi walaupun hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang tidak ada gunanya jadi bupa liseki masiji aja lalu na papa dari di kampung angka kampung kasih naruntuk guru hadis saja magai
Iro kampungnya si patelu bawang anakna benena si bawa alena. Si patelu bawang si atau ni roti masam paja kormaku tuturo tulifu ima bawa si bawa benena si bawa anakna. Dega aga. Ai na coba-coba. Tati 10 asoy bani. Iya, Allahu Akbar. Uy, mega to tama. Fuy mang. Dito kamu jangan ngiko. Aga mo ala tati 10 bang. Dena te kasi tama ba kamarakna. Sana baja tati 10 basi. Allahu Akbar. Pada mega to tama. Jangan to ni je puy imang. Taka na halap tati 10 aro desi nate tama si ba kamarak. Bajat kena talungan so tati 10 basi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ay, sana to masiji. Makana mata rumah kata ningal lo wajune ruhu ima kas. Iya, deto kamu jangan meto ni kafa iya imange. Maka dari imange apa sana jolo pak to mak bicara. Na pesan ni maka dari jolo utane ki. Ni gaje jangan iko ga yaga. Iya ko usad disedingi iko jangan. Ini jangan. Maka dari magi mo asa ka jangan sahai. Loro asra mangaribi isa subuh ubang deko gagah. Magi na tati 10 ubang kamana ko tama. Bare iko jangan. Iko jangan nasa. Ini hadiri sidang cuma. Jadi dia agak bupa. Lisa ke masih je bupa. Arada ya itu sampai jange as-solah itu nasa nabita. Terakhir maka nabita farduan nabita ikhwan tapabila ka pole risallau iya wadinge pertama ka neraka. Ya Rasulullah sahabat hadir sejamaah. Apakah itu sahabat? Tanya je sahabat baka. Ayah sebaka balik kan toh. Iya mato sahabat ya mato melo solangi kami mato tu mapakoro. Tapi coba ke remita Nabi ta sahabat na Pangluta Ali bin Abi Talib rela meninggal, rela mati, rela dibunuh. Yang penting Rasulullah masih hidup hadir saja. Batin tu sahabat na Nabi ta. Iya ko mapakumir sahabat talo meki sama teng. Iya tu sahabat makanya lad. Tapi ko mapakoro asa Nabi taro pabele ka pole ke sahabat iya wadinge pertama ka ranaka. Inilah hadir sejamaah Bapak dan Ibu limewe parlon Nabi ta wadingamani iya lotori fung latala nariki nomor sedi epuang tapi beleka pole ribali bola iya de eusi cocok. Yang kedua epuang tapi beleka pole ri anak-anak madora kairi kedua itu pajajanna epuang tapi beleka pole rima kundre iya madora kairi lakena. Keempat epuang tapi beleka pole ri waramparang iya wadinge pertama karanaka. Yang kelima epuang tapi beleka pole ri sallau iya wadinge pertama karanaka. Inilah hadir saja mah ada pembacaan doa. Oh ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kena Pak Barakah pula taala lori di manang engkai merengkelinga silap pama dua lapa terutama ab bali bolange na patu-patu kan nabi tak siama ki bali bolata hadirin sidang jemaah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.